Так, жылқы базар жақтан келдік достар. Ассаламу алейкум. Урматтуу жамаат, базар аламы каналының катталуучулары. Бүгін 2 июль 2023 жыл Чүй облысы Соққұлық районы Соққұлық мал базарындабыз. Бұл чыгарышта сіздерге етке бука кунажындар тартып көргөзөмүз. Сіздер видеоны алса только лайкты басып, колдоп кетесіздер, ой пикирлерди комментарийде калтырасыздар. Так. Каналға катталганыңыз бағыңыздар. Рекламалық қызмет номері телефон 777 84 96 48. Байга қанша шығып қалады ошо? Примерно. Так, bunu айтпай қойды. Қанша сұрады деген? Baş gerekten mi? Taza et ha? Yani 250'ye çeyim bir et ha? Börek may da orada. Börek may, жақсы. Ha bu kalarçı. Bu kadar gülbek mi? Kunacı men topa. Semiz mal talas alıp gidiyoruz. Ha talas kalır. Talas kalıp gidiyoruz etine. 250 için kalar. 120 bin so'm. Aytılışı kemi var da mı? Endi bu magazin emas ku. Bazarda turadi, bazarda tushirib oladi da. Yaxshi mına 120 ming deydi. O'zinglar qanaqa shunday jo'natasizmi? YouTube'ga. Siz tushgan jo'qsiz. Tak, bu qulajlar so'rayman. Bu yerda bir qulajim turadi. Buni so'raychi. Bu qulajim qancha ekan aka? 85. 85 ming. Semiz etga. Так, бұл жылқы базар тарттық. Қанша екен бұл құнаш? 70. О, бұқаларшы кімдікі? Сізге ба екен? Қанша бұл? 230. Так, бұл жаш қандай болып қалады? 3 жаш. Жоғыш қодай мұла? Жоғыш қодай. 230 мың. Базар баға берді берілек пе? Қанша берді паталап? 190 мың. Тоқтай тұрған жері қанша? Магазинский бас. 220 ба? 10. 220. 220. Так, шындай бағалар достар. Чарып қа кімдік екен? Кімдік бұл ба? Бар не еш жоқ. Так, Bir yaş. Bir yaş. Bu qancha bu? 90. 90 ming so'm. 80'e beriydi abi. Qancha ko'rasiz? 85 mi? 5. 85. O жаңы жіп байланғандар, алынғандар ғой дейм, Қаншадан кетті geçtiler? 86'dan geldi. Круговой bu. O примерно қанша ет var mı? Onu bile bunun ayırması olur. Evet, bu koyayım çoğura. Sen az bir balık var. Ne kalbaya tatmış? Onu yedim. Arı 86'dan kuru koyuyor. Bu 86'dan geldi. Bu 85 olsa verim dedim. Çoğura eken. Bu kuru koyayım. 1, 2, 3, 4, 5 bu koyayım. Narkıda koşular da tokola. Başka. Tertör 1, 86'dan geldi. Sinirmez alakını gel. Öyle Yamada taraf burası. Qancha ekan shef bu? Semiz jildirgan bu. 80 sıra atırı. 80 so'rab o'tiribman. Sıra atırı. Qancha? Bir bey atırı. Yaxshi, bir o'lasizki. Böyle. Bugun bozor qanday? Bozor nachar. Nachar? Ömüşlerine geldi süper beledi gezdi. Bayka yaxshilikda. Talanti bor baykadachi. Бұл бұқа тоғда жүріп, бағы түрді чөптер жеп, семіріп келген ұшыда бұға сойып тұрып, бағы етке укроп, пияз қошып бәйлі өзін жей өрет екен. Özüne jey. Salat da. Salat. 5 шакара түрлі ұры өрет екен. Жақсы. Бар байлап көрелі әлі. О, кімдік екен ба? Қанша жігіт бұл? Қайсы сізге? Босна başına. Sef. Ulan yaşları qanday?
Алтынбек байке жаштары қанша? 3 жашчықтар. 120'dan mı? Var. 110, var 120. Var primerde qancha eti var hem? 250'ge çeyim var ata. Şunday bağlar dostlar. Tak, bu yerde Angus. Anguslar qanchadan eken? 180. 180. Angus. 180. Обычно bizim buqalar var. Tak, bu yoqda aylanayıqchi. Soqquluq mal bozorning sentralniy proxodi deb qo'yib buni. Buni xajak buqalar. Xajaklar qancha ekan? Assalomu alaykum. Taqsirxona. Qaysizniki? Ayşeler. Qanchadan shef bular? 60'dan qunajimlar, 1 yaşlar. Ha, bularcha? Esi yo'q. Realni aytaman men. Aldab qo'yozsan da. Kichkina qunajim qancha ekan? Kichkina qo'y, birinchi to'lqoda ham. Qancha deysiz? 46 ming. Bozorda eng arzoni. Sağğanda. Buna buçok. Qancha ekan buçok? 70 ming. 1 yaş. Tak, shunday bağlar premierna dostlar. Sizlar to'g'ri like'ni bosasizlar. Biz ham qo'y bozor tartamiz.